أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوبتي أخون أقول من سلسلة سلف الصالحون سيرتك ببيان قرم دني بأمتك إسويدية سلف وري بيكالون كوري ಬೇಕನ್ನುಗೆ ಇಳುಮೆರಿಕಮ ಅಳುವೆರಿಕಮ ತಕ್ವಾವರಿಕಮುಗ ಬಲಾಗಿನ್ ಫಾವ ಬೈ ಶಖ್ಸಿಯತಕ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆನ್ ಬಿಫದ ಬೇಬೇಕನ್ನುಗೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಮುಂದ ಎರುಗ ಹನ್ಮಫುಲ್ ಕುರಬಂಜೆ ಬೈ ನುಕುತ ಎಬಹುರಿ ಎಮ್ಮೆ ಬುಡಂ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆನ್ ಫೆಶುಮುಗ ಫುರಕ ಮರೇಗ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಿ ಫದಾನ್ bifada bebe kanunge siratu dirasa ko e wahakatan algon men handa kurumuge beenumaki e bebe kanun kinetto Allah subhanahu wa ta'ala ge deenam e ilahuge nabiyya ge sunnata tabaami amal kurabwa fawani insanun kan kurage denegatumaki insanaya fasihwane kame egotan amal kurumuga anek kurun algon men denegatnum ban egiteren komme bekalaki wes insanekkan ilumerikan kitamma bodu kamugavies ilmuge maadanuga kitamma funna bus kamugavies ad ebebe kanunge aduverikan kitamme bodu kamugavies ebe kalunaki insanunka ehem wema ebe kalunge farak kulun algon menge aamu mismun kiban hinga fada bodati fahish amal tan nuhigi kamugavies ku kure vidaneka kusam aragane vidaneka no takan kuran onna ರಂಗಳೊನ್ನು ಗೊನ್ನು ಎಹೆಂ ಗೊತಕ ಕೊರೆ ವಿಧಾನೆ ಎಹೆಮೆ ಮಲ್ಗೊನ್ ಮೆನ್ನ ಕಶೋರು ವೆಗೆನ್ ದನಿ ಎಬೇಕಲುನಕಿ ಮಾಸೂಮ್ ಬೇಕಲು ನೂಕ ಮಾಸೂಮ್ ಬೇಕಲುನಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಖಿಯಾರ್ ಕುರಬಾ ಫನುವಾ ಫಾವಾ ನಬಿ ಬೇಕಲುನ ರಸೂಲ್ ಬೇಕಲು ಎಹೆಂ ವಿಮಾ ಫಹಾರೆಗೆ ಎಗೆತರೆ ಬೇಕಲೆಗೆ ಸಿಯರತು ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆನ್ ಅಡುಹ ಮುಂದಾ ಎರುಗ ಎಂ ಬೇಕಲೆಗೆ ಕಿಬಾನ್ ಹಿಂಗಾಫಾ ಓವೆದಾನೆ mi bunave bawatuge faha kulleve kame fatuwata kan algon men nazaru hingaliyas ummatuge bodati ilumeri ei madhhab tan ebe kanuge ilmuge macha binaya fawa ilumeri kamuga aviyas ege terega aves kuk bas nubuneve nuata kukko fatwa nudeve bekala kune ege mane ki ebe kanuge ilumeri kama ebe kanuge wara averi kama ebe kanuge taqwa warikan univegen diya wahakennu ennamas ei insanu kamawati ebe kanuge ban efada kanka hingal mire wes algon men wahaka dakkani tabi be kalaka behegutu adi hama ehemme tabi be kanun kure ilum meri mashhur ilum meri ka behegutu be kanun widalu wefawe jihbadul ulama ilum merin kore emme bodu ilum meriyae fiqh merin kore emme bodu fiqh meriyae tabi be kanuge terega ade Sa'id ibn Jubair rahimahullah tabi be kan ekale fan ufam be wada gen nabi Imam Dhahabi rahimahullah liwa fa gotum hijuran tiris havana aharuga ege mane ki Ali radiyallahu anhu ge
خلافة معني كفانو خلافة فشفة وني هجرة تريس فسفن أهارغا هم إكده كفانو خلافة غاغدك ديوان أهارغا سعيد ابن جبير رحمه الله دنيا عليك دك وڈاگننے إكده كفانا كي أصلو قالو نسلو ಗೆ ಬೇಕಲೆ ಹಬುಷ್ಕರಾಗೆ ದರಿಫಸ್ ಕೊಳುಗೆ ಬೇಕಲೆ ಎಹನಮಸ್ ವಡಾಗಿನ್ ಇರಾಬುಗ ಕೂಫಾಗ ದಿರಿ ಉಳುವ ಅಸದು ವಂಹಾಗೆ ಆಯಿದಿ ಮತಿಫುಷುಗೆ ಬೇಫುಳಕ ವಾಣೆ ಫದಾನೋತೆ ಮಿಹುಗೆ ಮೌಲಾ ಫದಾವಿ ಅದೆ ಮೌಲಾ ಅಲ್ಗುನ್ ಮೆಮ್ಮಿಕಿಯನಿ ದೆಗೊತಕ ಅರಬಿಗೆ ತೆರೆಗ ಏಯ್ ಫಹರೆಗ್ಗ ಮೀಹಕು ಅಳೆಗೆ ಗೊತುಗ ಹುಟ್ಟ ಏನ ಮಿನಿಮಂ ಕುರೆವುನೀಮ ಎ ಮಿನಿಮಂ ಕುರೆವುನು ಮೀಹ ಹಿಮೆನೆನಿ ಎ ಮಿನಿಮಂ ಕೊದ್ದಿ ಮೀಹಾಗೆ ಮೌಲಾ ಎಗೆ ಗೊತುಗ ಏನ ಎಹುನ್ನನಿ ಮಿನಿಮಂ ಕೊದ್ದಿನುಗ ಸೌಬುಂ ತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಮೆ ಉಫೆದಿಫ ಏಯ್ ಲೇಗೆ ಗುಳುಮೆನ್ನು ನುವತ ಬಯಕ ಎಕೀಗ ಗಿನ ಜಮಾನ್ ತಕೆ ಹೇದ ಪೂರ್ವಮುಗೆ ಸೌಬುಂ ಉಫೆದಿಗೆ ಅನ್ನ ವಲ ನುವತ ಗುಳು ಎಗುತುಂ ಸಯೀದ್ ಬಿನ್ ಜುಬೈರ್ ಕೂಫಾಗ ಉಳುಮುಗೆ ಸೌಬುಂ ಖುಜೈಮಾ ವಂಹಾಗೆ ಬೇಕಲುನ್ನ ಎಕುಗ ಅಸದ್ ವಂಹಾಗೆ ಬೇಕಲುನ್ನ ಎಕುಗ ಉಳುಮುಗೆ ಸೌಬುಂ එකලේගේ ෆානුගේ නම්ෆුළුගේ ෆහත අසදි ආදේ ලොබේ දහුන්නේ අරබෙකමුගා නුම් එයි ඉන්සානක ලිබේ නිකමෙතික මෙන්නු අදි අරබෙකමුගා වුන් එයි මීහක ලිබේ මතිවරික මෙන්නු මීහකු එමියකු දුනියෙන් අන්න දරිෆස් කොළු නුවත ඒන නිස්බෙක් කරවේ කවුම් එයි ඒන මතිවරි මීහක කොම්මෙහෙන් වුන් ලාසිම් කුරා කමෙන්නු හැම එෆදන් මීහකු නිකමති වාංගස්ටේ සවබෙන්නු එහෙම මල්ගොන් මෙන්න එංගෙ මෙදනි සයීද් ඉබ්න් ජුබෛර් රහිමහුල්ලාහ් එකලේගේ ෆානුවස් හබුෂ් කරාගේ කළු නස්ලුම් වඩාගෙන නෙවි බේකලේ කමුගා අවියස් ඉස්ලාමී උම්මතුගේ තාබී බේකලුන් කුරේ මතිවරි ඉලුම් වෙරි කමුගා මෂූර් බේකලේ කමුගා එකලේගේ ෆානු වේ වඩාගෙන නෙවි නිකම් බල්ලවා බිලාල් radiyallahu anhu ekale faanaki habushkarage bekale alege gotuga gengule wunu bekale ehennama ekale faanu wadagen nabi emme ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge muadhdhin kamga adi umar al faruq quraish wanga ge mashhur bekale kamgawa islami ummatu ge devana khalifa vidalu wani أبو بكر سيدنا أعتق بلالا سيدنا أبو بكر أرغن منك صاحبا minimum kureviye algon menge sahiba bilal debe kalon nakis algon men muslimu ge sahibu abu bakr algon menge sahiba bilal umar radiyallahu anhu idalwani bilal algon menge sahiba kamugawa minimum kureviye mane ke abu bakr fan bilal ge fanu minimum kureviye debe kalon nakis algon menge sahibunne ehmima islam din balane ki mihaku nisbeva darifas kolaka enage hamuge kule kannu enage taqwa warikama ehme allah subhanahu wa taala wahi qur'ani inna akramakum indallahi atqakum tabamun getere allah wadotuga emme karamen terikam bodu mihaki ei tabamun getere emme taqwa warikam bodu mihan hame gota salman al farisi فارس كرام وداغن نبي سلمان غفانا به غتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربوا فوني سلمان منا من آل بيت سلمان غفانا کی تیمن کلے غفانو کے آل بیتوں کے ترے ہمن وداغن نو بیکلے اہنیا فارس کرا ایران وداغن نبی بیکلے عربین کے ترےگا اڑوا اسلام دین ویدے وداغن رسول الله صلى الله عليه وسلم کے matwere suhbat libadagen no ma akuga islam dinan ekale faanu wadagen ne qurbani yafu ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam algon men nan e bayan ko devani ekale faana ki muhammad sallallahu alaihi wasallam ge alu baytun ge terega himeni wadagen nawa bekale kamuga salman ge faana e islam din nista kunna maqam taka darajata demunda gotaki
mihku nisbevwa qawmakum kurin denne fadan darifas kolakum nuwata enage hamuge kulekum nuwata ena support kura taid kura kulekum enage maqama daraja mativere genne nude Allah subhanahu wa ta'ala hadratan emihaku taqwa veriwa minbarakum menwi Said bin Jubair algon men ekalega fanuge ilmu veri kama ta'rif kura eruga nuwata ilum medinge emme bodo ilum veriyae bay bekanu vidaluwa eruga sababuta waragina furatama kamaki ekalega fanu kiyama vidaluwa madrasage ustadunnaki ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge mativeri sahabi ebe kanunge arihun dariweru wadagennevi bekane algun mi silsilage furatama shakhsiyatuga wahaka dekkiru dennevi Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah ekalege fanaki Abu Huraira radiyallahu anhu khas wadagen fawa tabi bekale manaki Abu Huraira radiyallahu anhu ge arihun ilmu nendomuga khas wadagennevi hame gota devanare nota devana shakhsiyatuge wahaka algun men dekkiru dennevi Urwa ibn az-Zubair rahimahullah ekalege fanaki Aisha radiyallahu anha ge hadith fulutan note kamanage ilma khas welebi bekaleke ei ekalege fanuge bododata fulukamuga watiye ade Sa'id ibn Jubair mire galgon menga shakhsiyatu mashhur wafawani mi ummatuge ilmuge kandukamugawa Quran tarjuma kurevuma mi ummeddun emme bodu ilmu veriya kamava Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge bodu bebege darikanun Abdullah ibn Abbas nuwata ibn Abbas abehe gutun asfave Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua kurevevi ekalege fana fiqha adi Quran tarjuma kurevum unganna vadevuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam خاص کو دعا کرے اہمی میں کنے عرفان کے لقب فلے گتو کا مشہور وگی اسفونی ترجمان القرآن قرآن ترجمہ کرے مگا می امت کا ام بڑ علم میری عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما میں کنے عرفان کے ام خاص دری ورکی ام مشہور دری ورکی میرے گڑگن میں شخصیت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ ege ituru Sa'id ibn Jubair rahimahullah ituru sahabi bekanu ga alihum ilmu ngani wadagenne ege terega Aisha radhiyallahu anha adi hamehme Abu Huraira Anas bin Malik fada bebe kanun himene wadagannawa komme ga Sa'id gafan ilma qurbawa loibba bahattawa ahammiyatu agon menna enge dani bay hadisa takun riwayegen asfawa gotun ekale gafan widalwani timan kale gafan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ge arihuga hadis ungenu mannota liubuwan innawa eruga lobeta khunne misamanuga algon men mihra fasihata kenne bifada ke maratan algon men kurimati ga aturada ge wagutun record kolla live ko balanam ge fursata miedo ekam ga yes nota record kuremun da gota adu record kuremun dies adi beenun irako beenun acce print kolla liida hedunu kamuga wes e zamanaki liyane ech amdum nulibe zaman liyadam beenun qur'ane ganden ei naadiru kame liyam beenun qur'ane dedi ei madu ech em am gotegga ebe kanun gendevi hippuluga hitudas kuragam Sa'id ibn Jubair rahimahullah idawani timankane gafan hippawagen wadagannawa daftar fay Ibn Abbas ke arihum liuvumun as furi den timan kale gafanu ge attila ga liuvame ilumu liumataka fahum wadag ehen ecche ga liuvuma e majlis ga ilmu hasil kuro mataka attila ga liuvume de attila furuma yaku den timan kale gafanu ara wadagannawa faawam pulu ga liuvume e ilumang ihanat ko hita kannu ilmu rakka ko gen devene wasilaten eru ga natima kurava masakke puloi hame gota Sa'id ibn Jubair rahimahullah bihe gotum asfave ekale gefan Ibn Abbas radiyallahu anhuma ge arihuga kiriti Qur'an ekko ege tafsir ungene wada gannawa komme ayataka wakin hutti wadagin e ayatake mafhuma e ayatake maqsada murada bihe gotum sual kuravam ehmima agon kuri denne fadan Ibn Abbas
radiyallahu anhuma ge emme isdari waraki Sa'id ibn Jubair rahimahullah hame fadan mashhur gote ge asfave kirit qur'anu ge tafsira tabi bekalun ge tereng emme molo bekalaki ei mujahid ibn Jabr adi hajjuge kantattaka behe gotum emme bodan engi wada gannawa bekalaki atakamuga hame gota wariya kaabenige masaltaka behe gotum emme bodan engi wada gannawa bekalaki sahabi tabi bekalunge terega emme bodan engi wada gannawa bekalaki tawus kamuga hame gota figu masaltaka asfa ibave Sa'id ibn Musayyib kam ade mita galgonaka Sa'id ibn Jubair ka waha ke nudennebe Sa'id ibn Jubair abehe gotum vidalwani mi huriha ilmek e huriha bekalunge terega mi huriha ilmek ekkon emme bodan ege wada gannawa bekalaki Sa'id ibn Jubair kamuga ade Sa'id ibn Jubair rahimahullah ki ehem bis islami ummatu ge salaf veri ilum veri bekalun fadan iluma ekuga eyan amal kurava aduwari bekale kamuga wedagenne egotum ekale gafanaki hajja umra kurevumuga waraboda muralive wedagennevi bekale manaki kabatullah giflu datur kurevumuga khassa kame ekale gafan debwafu egotum riwayatun asfa ekale fan diriuluwum gendevi kufaga iraq karaga ehisabun aharaku defaharu manike ramadan maha adi hajju musumuga defaharu ihram aluba ramadan mahuga umra yan ekale gafanu kufan ihram aluba gen wadagan ramadan muslimin den makka ga madpura mafauga anekka emburi wadagi kufa wadagi anekka mis ginawa gutan nunangawa dhulqaida mahuge medu terega ekale gafanu hajj wadagana komme harega mi warab burakame ezamana balaruga e waguta balaru furatama kamaki magaki eha amantanennu magutan eha siidalennu nuwata saafennu hame hemme datur kuran gengulan jehe wasilette ki fasihe kamennu ballawa engeto faharega kodaka masjus nagafa iraq kara mahaduru jamalege matiga not sawari gamatiga wadaganni ves kodaka masjus nagafa na daturuga makkaya wadagatuma makkan iburi wadagatum emmeji aharege terega hataru mastu sekelege fan heda qur'ani daturuge terega aharega defahara ihram bannawa kama vanama alwari kambodu bekale ekelege fanaki kiriti qur'an kiyawa vidalon gina bekale kuriga algon men urwa adi Sa'id ibn Musayyib behe gotum algon men wahaka dekiru denne fadan Sa'id ibn Jubair rahimahullah komme dere yakun kiriti qur'an hatim kuraba komme dere mane komme reegga kiritu qur'anuge debakul ebba re alukamuga kiyawa vidalu adi re alukon ekale fan kurabani warad digu kokkama asfave hame hemme e re alukon kurevumuga hadiya khilafa khushu etterikamuga mashhur bekale tibifun visnama inge talgon men kuriga emme fahurega dannawa fawane urwa ibn Zubair rahimahullah ge waha ekale fanuge fan kulu burikollavan jehwada gennevi ma assi kuravwa kala nodi ihsas kanduwa kala che beenu kuravumuge badaluga vidalwani timan namadan haram bade namada feshima den tiyabami timan kale fanuge fan kulu burikollash ekade fanu vetti wada gennevi ma igi wada genne fan kulu buri vejjika ebekalu namada vedewada gannawa goy Allah taala ge darubara khushu etterikam ge khudu etterikam ge darubara vedewada gennevi ma duniyege huriha ihsas take duniyege huriha gulume kendige dani ehemmege kurin algon me denne fada Sa'id ibn Jubair rahimahullah mashhur fave taqwa verikama khushu etterikam khassa ko namaduga ekale fanu vidalwani adamuge dariya ena Allah subhanahu wa taala haram kure bikankama durheli qurani enage hitugawa khushu etterikame enage hitan Allah taala meduga khushu etterikam biruetikam vadegen denge khushu etterikam as enaya enage
vir rabba demeduga hingafane faafe kun ena durkura wara e khushu etterikan as huras elima ene eyye khushu etterive miyeki khushu etterikan ene kibaga hurikama wani khushu etteriva mun as namaduga khasako ehm Allah taala wahi qur'ani inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar namadaki fahish amaltaka munkaratakum insana durkodde kami e namaduga khushu etteriwan fashima e khushutuge sabun enage hituga ufedigen anna Allah taala medugo ufedigen anna biruwetikama lobige sabun eneya din ena kuran ule faafeka demedan huras ala gulumaki no tabaraki ei ena Allah taala mionna khushu etterikam e hisaban ena ademunime khushu etterikam eka beveni ekale faanu idalu nobe dakhunne namaduga khushu etterumaki ei namadu kurmafur waki derakamen adikitto namadu ga khushu etter nuwe kama banama algon men namadu qur'an manfa enne ehme khushu etter namadu algon men qur'an masakke qur'an je ikam ballawa mansur bin mu'tamir ekale gafana bihe gotun as fave kum mere ko regandu dambaro ekale gafanoge gege furano matiga nuwata hadafa onna teres matiga ekade gafanu reganu damboruge namada damu namada hunnawa eruga jehgin hunna gege mi hunna fennani komme reku etanuga jahafunna mudiyegge gotu tambegge gotuga qaim hunnawale ginakama ekade gafanuga haraka netumuge so khushu etterikam bodukam ehe ekade gafanu avaharoma gulige mansur bin mu'tamir avaharoma guligen jehgin guri kaari gege kujja enage mammiya suwal konne mammaye mihirege furana matiga jahafuri mudi ko bahe miha mihirege furana matiga jahafuri mudi mihar ko bahe manike ekadege faanu hunnevi qiyamuga reganduge gina wogotuga e khushu etterikama khudu etterikama akuge ei mi ummatuge salafunge warabodu adafule Allah taala onna gulumuge bodukam lobete khunne me dalgol menna namadu khushu etterivun ei waran naadiru kamaka vefa mewani waran nufenna kamaka vefa mewani ehem wegen rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekewadaagene miheku namaduga avas ko qurata khushu etterikam enneti itumina enneti kale gafanu ariya tim faran ena kumme farakos salama jawab debba hadis qurbani irji fasalli fa innaka lam tusalli tiba'i buridash gos namaz qurashe tiba namaz nukurame hatar hono faru aks dannawani Allah ga nabiyya timanne kannege mi read ko namaz quraka das koddesh hadis qurbani tiba namaz kolang hurejja tiba kolang hunna she hatta tatma inna qa'ima tiba kolang hure qiyamuga hure hingama juhun libende den tiba roko kofiya farqa hatta tatma'inna raqiya tiba rukuga hinga majhul libijjo madan tiba rukuga onnas hing himen be hamajhedde ehben edduha ko salafere bekalaka fennani namada gurimi haraka kurade ginaka not haraka kurata vidalwani law khasha qalbu hada lasakanat jawarihu mihira mihage hi khushu etterve madu moli vinama enage haraka kutte namaduga miha haraka kurakama vanama haraka kurun ginakama vanama edun rangalu kolluma fatigadu rangalu kolluma kantan kahaluma mi haraka etagene gunawantakan annani enage hin khushu etter nuwati ema hin khushu etter vinama enage haraka eta maduwegen dan haraka eta kuttigen dan lebeta hunne waram muhimmu kamen ei namaduga algon men khushu etterivun e namadun algon menna daruma nibigen dani e namaduga algon menna khushu etterive mimbarak efahariga makka yakura bida turfulega said ibn jubair rahimahullah ekale gfana libedagenne fursate qabatullah gefuluge hijuruge tere hijur ismail gotan mashhur fanti bavna fena bracketing hin eonna tankol ei gefuluge bay etanga terega namaz kuramga fursat ede ekale gefano qiyamuga qaim hunnabi
muli Qur'an nimende ere ekale fanu derak watun Qur'an khatim korebe derak watun Qur'an khatim korebe riwawe ge asfabe ekale fanu reganduge namata kurabba eruga mi hama a kamennu mi ummatuge salafere bekalunge kiban asfabe ege terega Aisha radhiyallahu anha fada bebe kambalunna adi man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge farak kulum bas asfabe takuraro ko dua kurabbamun nota kiyawa vidalu gendawa ayata dua ta takuraro kurabbamun gendewu egoto ekadege faanu errege muli re alukan takuraro ko en ayate kiyawa vidalu kirit kurabbamun gendewi kama asfabe ay wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun bunne goto mi kirit qur'anu Allah ta'ala bawale fi emme fahu ayat al imran suratu ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tabamihum edwa hegga Allah badata rujuu kurafene duha ka tabamihum birutu ash thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun يفوقم نفسك نفسك كلا كما كاجين أمبورا إنا ديروف بين أدي أبامي هنا أنيا very woman نت مانك أنيا إنجلس ممبر كنولي بين مانك بين إنصاف أبامي هنا مدوغا إنجلس ورا كنوكور مي آي كيما بدارو مغا إكلي فانو مولي إريجي أركان هيدا كورم بكما هم يقطع إبه كلونكي كوشين إبه كلونكي فراق كلون هنگا فانه كمتكا nuhanu biruwete wada gannawa bekanu ehme ekale gafanu vidalu wani Allah subhanahu wa ta'ala ge dhikr kurmaki ay Allah subhanahu wa ta'ala ge dhikr kurmaki ay ilaha alukan ada kurum mane ilaha kiyamat terikan ada kurum gotu amal kurume ilaha ge dhikr kurmaki namaz kurume oroda hifume ilaha kiyamat terikan ada kurume mihu kitam megina tasbih kiyes kitam megina ena Qur'an kiyes ena Allah kiyamam be bonu naba kamavana ma ena ki Allah ge dhikr Qur'an mi hennone mane ki miho warakina astaghfirullah ke inda ena ge hita khiyala evse nas Qur'an mes warakina ena kiyofa ekam ko ena ge amalu ge madanuga ena ki ba ekam nufen kiyaman terikam kumbis adi uradun taka duruheli umakum kamugawis efada mihaki ay Allah ga dhikru haqqu gotuga qur'an mihe nune Allah kiyamat terikan ada qur'an miha ay ila subhanahu wa ta'ala ga dhikru qur'an mihe ekale ga fana behe gotun ammuko mashhur huriha tarjama takegga buneve basfuleve vidalwani timan kale ga fanuge hippulu maruge handuma kurma duruhili vejjikama vanama timan kale gfanu ge hippulu timan kale gfanu taka fasada vedane kama timan kale gfanu birfulu ge bada ganna maki emme hindu kolakavves maruge matin timan kale gfanu handuma netijjeya timan kale gfanu ge hippulu timan kale gfanu taka fasada vedane kama timan kale gfanu birfulu ge bada ganna emme ma abadwes maruge matin handuma korabum gendome manaki maruge matin handuma koramiha ene haqiqatuga ureduman aragatumunna adi Allah kiyamumuge matiga demi hurumuge barulibe maru komme uguteggesina baddal kuffane kan infas koramiha ehmegin aray boga annani man atala al amal asa al amal miheku ummidu digujjeya timan nafahun taubawan timan nafahun heukan takuram fahun kuttakun duruheliwan enage ummidu duruwejje kamabba diguwejje kamabba nama enage amalu nubaba marhumuge ummiden netiya duniya gila duwa ko hurumuge ummido tiya enage amalu nubaba ne emima maruge matin gina handuma koronje agul menge tere be funna maruge matin handuma kormaki ei fase kamennu adi hinge deves kamennu hiwa kahala e maruge matin tima handuma nukurima maru timage matin ghafil wane kama aniki maru aun laswane kama nota timanne ameduga e maru onnani ghafil wefawa kama no Allah subhanahu wa ta'ala wahi qurba angawa fa wa fadan e bagutu as jehumakum hindu kolakan awahebes adila hebes nukurebe ekan e bagutuga hingagen dan
komegas Sa'id bin Jubair rahimahullah ki Allah subhanahu wa ta'ala wakil kurun gada bekale kamugaves ekale fanuge siratuga asfave Allah subhanahu wa ta'ala hadata wakil kurun bodo bekale gotu egotum edduwa ekale fanuge istarifuluga hore rihumege gada kamattaka ekale fana tandur olum nufida wara ekale fana e udagu fora fa vi irugaves ekale fanuge arihuga besfarwaage gotuga mi Qur'an kiyawagen mi kurave ruqiyage kanta purmattaka mi haw gedeste denne bunima ekade faanu ekama inkar kurave tedemme bes hedumaki nuwata ruqiya purmaki huddakame adi behu gotuga algon men ecce e barosa no beenum pura kama wanama wasilate gotuga beenum pura kama wanama e huddakame ehennamas efada kankama miha was duruheni umaki e wes Allah wakil kurmuge terega himene kame egotun ehen hadisa ekka ekale fanuge appuluga nagulan datte abichude nagulan datte kahi jahani nagulan datte kahi jahani e manzaru mamma fola fenivadaga engidavva aamu gotiga Saiduge fan mifada farwa en hoddwana kikkurawani Allah subhanahu wa ta'ala wakil kurabumuga huwa koffa mamma dannawni darifulaye farwa hodan jehe kommekas ebebe kalunaki manna wafaterium bodati bekal ehme makommekas ekadege faanu mamma fuluge e basfula khilafu nu adihama ehme ruqiya sida ekama kurawam beenu fu nuwati riwabegen asfawani kashi jehi annu ane ata ruqiya quramiha ama eneya ruqiya quran hawala kurikam sual kurave ilumene getere kibegen to Sa'id bin Jubair rahimahullah ekale gfanu eha warugade mikankama khas ko ruqiya quran kankama eha duruheli note tawakkul quran ekale gfanu eha bodi Allah wakil quran buneve ekale gfanu ei hisabaka adi iswidi adabaka nula shuruge mi ummatuga veddeve hadithas bekalunge wahaka asfawa hadith riwa kurevi tabi Sa'id bin Jubair ekale gafanaki am gotega lobata hunne algon menge salafere bekaluna balairuga ebekala ku riwa kurawwa hadithakan amal kurevu man ebekala ku masakke kurawwa le bodu adi algon menna hadithatakum fennan hunna gotum hadith riwa kurawwa bekala ku e haditha meduga farwa kuda kurevi jeya ebekala ka musiba jehgen annade awas musiba jehgen annade awas ehmima Sa'id bin Jubair rahimahullah ekade gafaru mi hadith ga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurawwa e haddi hasmiyuge sifa e haddi hasmiyuge sifa ga terege ekkama ki la yastarqun ebamihum ehmihum labba ebamihum balitaka ruqiya e nukiwa manik ehmi kiban nedene timanne mi jehifawa balimadukum salame kodin mattaka ruqiya kiyewa dinumaka as ene neden adi ebami unnaki la yaktawun ebami unnaki ei dondaganu hunu koffa kurigade farwayen ei dondaganu hunu koffa hashgaduga bali hunna tanega jessu ekamebes ebami hu nukurane wala yatatayyarun adi ebami unnaki falu bala ramalu jaha hada ule benune nasib urgote balambege wa ala rabbihim yatawakkalun adibanu naki yabanuge we rabb wakil kurum boduge babay mi hataru sifa mi ummatuga evs hisabe adibi isvedi adabe neti suruge bedeve haddi has bekalunge kibaga hunnani kaba nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kurabwa fawe mi hadith riwa kuravi tabi bekalaki imam Sa'id ibn Jubair rahimahullah komegas algon kurin denne fadan faafe kan araga ne vidana kamuga biru e bekalunga hippuluga onnale bodu kamu Sa'id bin Jubair rahimahullah edduwa ko badige terega masakke kurawani ko ekale ga faanuge dari kambalaka feniwada gannawani bappa fuluge moonu fuluga andiri kame mane kadukula gecce deni unguli ko hutta e fenume ak dannane bappage moonu miedo wara kaduwe fetihiri
ekade panaki sastu kalu be fule ewagutu ewaha kadu yumaku he fulnetigen vetti wada gannawa he erumaku suwalu kurvani kitto evi bappa fuluga muunuga deli hurime ewaha ke midennevi da timange hitan eri marumuge kuriga Allah subhanahu wa ta'ala timange faafage sobon muunuge kuda kadu kurvi wahaga kamashi manage deke miha egotan firuni kama ihsas kurevuni kamashi birfulugen wada gannawa avaru faafage asaru fenidane kamattaka hame ya kulobata khunne algon men mi fada bebe kanunga wahaga dakka kama banawa kolum ves nulane eha skina ugu algon men heda kurun jene henna masal algon men naka wagutu tane nude imam Said ibn Jubair rahimahullah begotun asove ekade gfanu ge darikanu hunne vi tanegga ekade gfanu namaz kurabam gende viruga vidalu regaduge dam namaduge vidalu wani timan kale gfanu namaz ituru kurabam gina kurabam migindawani timan kale gfanu ge mihira fenna darikalu nattake mihira fenna darikalu nattake timan ge namaz kurun gina mi kurani mi algon mega salaf vere bekanunge fiqhuge matveri kamuge hekkello beta khone imam ahmad rahimahullah begotun kam algona handam bani riwavegin asvere eganuge dambaru gutuga ekade ifan namaz kurabani kon ekade ifanuge darikalunna feni wada gennevima ekade ifan derakwe kurabba vidalwani mi bappa flash efo dente do derakwe kurabba vidalwani mi darifulattake do beta khone algon menge daringe tarbiyatan algon men ummid qurakam abwana ma algon menge amal salih kurajje mi miumbatuge salafum warabbodan ihtimam behette kame ebe kanunge amal warugada kurabba ituru kurabba ebe kanunge salih amal ei ebe kanunge daringe salamek kamuga mustaqbaluge heddew mattaka ebe edaringe salamata rakkaterikan ei ebe kanunge he amaluga wa ecche kamuge ebe kanunge deke wada gannawa algon menna kahf suratun fennan oy fadan hidur alayhi salam musa alayhi salam wadagi rashigda erashum mehmandari nuribuma ekugave erashugo vetten karifa faru ebe kalon kolajjese hidur gefan musa alayhi salam sual kurvi mehmandari nudim baykan kalifa kongodotto iti kanta korabani vida allah taala wahi korabani wa amma aljidaru fakana li ghulamayn yatimayn fil madina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhuma salihan faru dannash efaraki erasugawa yatimu dekudinge kansen efaruge dasugawa farike edekudinge bappeki ei salihu aleke nota taqwa verike ehenkamun Allah taala fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik kaliga fanu we rabbu ediwadigen neviye ekudin balighu mafawga etanun ekudinna e kanzu nege member kurevuma eida godutuma rahmate gotu bunave gotu tafsir ilmar vidalwani mi sida mi ayatuga miyanna bappa fulaki ei sida bappa ennone maneki aslu ufam bappa ennone ei havwana kafe e kafage salihu kamattaka havwana kafa darikolum anna darinnattaka e kanzu Allah taala dakkawanego member kurabani ehem lobeta khunne algon menge heyo amalaki ei warab wargada bare algon menge e amaluge sabum algon menge darin heyo magan eligenda warag ginafara belele warin kuramun anna shakwa inge darin basna haga baki umregga warab bas ahagen ulamun nas ekudim magun kasala ngos duraddawa kaden algon men mayuswani haqiqatuga efada halate hingafane ekudinna medugos ekam algon menge hiyo amala hiyo dua ta abad algon menge daringe macha ohemun annakam vanama ekan kamga sobon ekudin fahum mabuka sala fatibi fabas emburi hiyo magan awmuge barek kamga vegendane algon menge sobon ema mamba fan hame ekani darinna mikura kharadutaka ekudinna mi taulima ekudinna ehembes duniya mi kankan koddunumuge itura ekudinnattaka algun menga amal tan ei salih wecche kamga hadaje lobe dakhunne den oti imam rahimahullah avhare wadagenumuge wahaka astuga waradigu wahakatake imam Said ibn Jubair rahimahullah avhare wadagenumuge gotuge wahake ki waradigu wahake waragina goggota riwayege aisha wahake adi liuvun terim waragina goggota liuvama miedu salgun menna khutbata kunna adi siratu qiyade befunna adi dainge kibames waragina gogotan aduyo munda wahake ehenamas
algon mega boda visne wi have skurukon adi hame hemmega sahakan oi wahake genestunu mattaka hen nuniya ekalege fana hajjaj kun yusufa de meduga maruge wagutu kono tekale fana qatul kurawno wagutuga dekewno wahake ki ei waran asar huri waruga da wahake ei sahawa ke kamga wanama ena simam dhahabi rahimahullah widalwani ei sahagota kan asfawa wahake nune komme kas kanta hinga de gotaki waran hitame ko dandawan algonda wagute besne kanta hinga dia gotaki Abdullah bin Az-Zubair matir sahabi radiyallahu anhu ekale gafanu khalifa gotuga Madina ga hunnabi ekale gafanu shahid kulli mi Hajjaj bin Yusuf enage masakkatu ekale gafanu saliban irwi shahid kulli mafoga ade ekale gafanu ge qaburan no tahashikola karima mana kurvi kuriha be kalun nafs ehmima ehru tibbe sahabi be kolno skedi wada nugenne we kharewa Hajjaj bin Yusuf ki mativere khidmat take kodimmi hennamas nubakama nulafaka aniya wari islami tarikh hadi koffawa mihe ehmi tarikanu Abdullah bin Zubair radiyallahu anhu ekale gafan shahid kullu mafhuga Asma bint Abi Bakr ekale gafan ga mamma fu algon kurin dannawa faane Urwa bin Zubair ei Abdullah bin Zubair kokko fu midiya rega fahurega Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr gafan saur forbadaga honaga tibbe wiruga tindu swanden ekamanage badan eru Abdullah gafan mi denne wonu matwer sahabi bada gag ganaka ashekkamas e halatuga ekamana e forbade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr gafan ekamanaga babba fula farikol hippawagin aruba ulu viwahak e binne masakke kurbi ekamana ki umur digu kol libi wadaage ne bekamal sateka etan ahara bande duniya gunnebi umur ga fawqoluga lofam bekamal ekam gotuga wadaage ne Madina gunnebi komekas Hajjaj ekamana gennebi ekamana ga darikanu Abdullah gafanu shahid kol mafawga genessa ekamana ya suwal ko revi e kurawno kantaga be ekamana vedalwani tiba e darifuluge duniya hala kol mafawga تباغ آخر هذا كفيمه تمام من أدوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرباتي ثقيف وانهان أنان كذابك مبيرك كذابك مبيرك بيكن وداروني كذابك مسيلمة الكذابكم مسيلمة الكذاب مبيركي مي حجاج بن يوسف مبير كمانكي هلاك وجن دامي هنوت هلاك وجن بامي أباد جبري كم يكسمينا كاندي يكون سلامة إنه صحابي بيكلونس مي هو قتلوا مكي إنه فين فد بونم فد كمه إتتابي بيكلونه شهيد كوفو كم يكس هنا كي أنيا أمريكان انتهاء فارو جندية أي عبد الملك بن مروان وجه دوس وروجا خلافته إيران كراجة غورنر كبهتا فوري مي هكي حجاج komekas hajjaja idikola enaga aniya amerikan haddu fanala gosfawa kama ihsas kurevige Abdurrahman ibn Athash nikume wadagen nebe waragina adadige bayaka akuga ege terega etabbaamro figuhu verinna adi Qur'an hiddas qari verinna bebe kanu himen ehmegi e duwaswor go feduna fituneemmikiyani fitnat al-qurra qari veringe fituna komekas e fituna ge terega waragina hanguramatan hinga kurmatun tan hinga fawani e fawga eki bebe kanum qatul webi adi filagen gosadi bebe kanum shahid korebi ehem midie comme smigitane filagen ngulubi be kanum ge terega himeni wada gannamne Sa'id ibn Jubair ekale fan bar aharu dos wanden hajjaja fillagen ngulubi ekale ge faanu hunne vitanakan hajjaju ge lashkar nota hoda min annaka gijja fillawan egodon ngulubani ko bar warakan harfu makkan ekale ge faanu hayyidu korebigen hajjaju kare kufa em geneveni Iraq eheduga ekale gafanu aluga dennewnu kiben heti wadagina fillawasu timmen dukollaname ekale fanu vidan del laduganname Allah taala finage ngulem minaya komme gas genevunu ekale fanu vidan timmen kale fanu egi wadaganname timmen kale fanu shahid kuravene kan timmen kale fanu ge tin ekorenna ko timmen bekanu ge dua ijab kurbekan yakin kurbeer timmen bekanun kurevime dua Allah ga mawga shahidum ge nyube devuma timange de ekuwerim mani shahid kurefe timan kale fanu miharu vidagotum biya shahid kurven komme gas janur nerevi hajjajo kare genevige suwal kurveni
تي سعيد بن جبير هي كلفان آده بدان دن نونك تي شقي بن قصير سعيد كي بعد جبير جبير كي كم فوبد أربعون جبيرة كيني بيس غدا فاغا تنتنو غدا إيكوتا إكم شقي بن قصير كي أباد جبيريا أدي بندفا واميها إيكوتا حجاج صفة قراني إيه فوقا إكي صفة قرامون دم بناني تمنا كاري بناش تمن كافر وجامي مي تمنا إدكولا نكتمك إيه تو كيكلي فانو إذا تمن إمام مفدوها كستمن كافر النومه دوها كستمن كافر النومه دك حجاج أمر قراني قتل قرما دنوني اختيار قراشه قتل قرانه قتل اختيار قراشه قتل قرانه قتل إيه تو كا كيكلي فانو إذا تبا عامل نفس اختيار قراشه قتل قرانه قتل تبا الله تعالى قتل قتل قربان إيه فوقا كيكلي فانو شهيد كل بني حجاج کے جلادنا أنجاعه قتل كل بيجي رحمه الله هم بما إكلي فانو بداعي النبي شهيد بداعي النبي كل نقطة دعاء الله سبحانه وتعالى ورمنا إكلي فانو كسيرة بس كشيء با عبرة أدي من فهم بركرهم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.